Naikuru. Kuma hau turio kaunti-ini ya Naikuru tuthie nginya kuria mwena wa Moro, na kuria Sam Njuguna nake ari thiini wa thukuru umwe tondu ethari ngui na aria maragikaraga thukuru-ini ni undu wa mihoro na maundu mangi matiganite maugite matikuma thiini wa thukuru iria maragikaraga. Sam Njuguna, angikorwo ni urajigua tumenyithie githagathaga uria kihana, ciana hihi cirathoma atia gugikaragwo thukuru? Na nä motogu watariria ahurite kambi thukuru-ini wa Dagoretti Nyakinyua gicigo-ini bunge gia Kureso ya Rugongo, na kuria thukuru uyu koretwo uri wikaro kuri family 63 kana andu 330 aria makoretwo magikara thiini wa thukuru uyu thutha wa mici yao gukorwo igikiobaneirio ni miyororo ndumwe na matuika. Na kwa idari ni ati thutha wa mihango ya mathomo gwicokereria family ici ni ndi ciragikorwo cigigetherwo wikaro ungi kuria megukorwo magithamio nigetha gugitigirira ati mihango ya mathomo ni yathi na mbere na miturire yao ni yakorwo na mbere. Nyitane na ikari na ngetha matutaririe iguru rigie mikarire yao. Karibu sana hapa Inoro TV. Ningependa tuanze kwa jina tueleze, je, mmekuwa hapa kwa muda gani na mmesikizana vipi? Hapa tumekaa kama siku 8 na maneno ya shule imekaa vizuri. Hata ngawa sisi ni waathiriwa, tumechunga shule, tumechunga watoto vile vile. Shida tu watoto wetu wachanga. Watoto wetu wachanga walipata limonia sababu ya baridi kubwa, vile vile na wazee. Tumalizie pale, niongee naye mwakilishi wa serikali katika eneo hili ama DCC, atueleze, je, ni mikakati gani ambayo itachukuliwa kuona kwamba shule zimeweza kurejewa? Tuanzie kwa jina tafadhali. Majina na Albanus Jiso, DCC Kuresoi North. Leo shule zimefunguliwa hapa na tumekuja kutathmini hali vile iko. Tumepata watu wetu wamekaa hapa kwa siku 8 hizo, wamezungumzia, wameoccupy 5 classes, na tumekuwa na kikao na kamati ya shule, chairman, mwalimu mkuu na education officers ambao wako hapa. Tukakubaliana kwa pamoja kwamba tutasuluhisha hili shida kwa sababu tunataka watoto wetu wasome. Gikire ni kana munini wa commissioner gicigo-ini bunge gia Kureso ya Rugongo no agikigwa ni agitariria mitaratara ya gwikorwo aikaria magigietherwo wikaronge ni aragithi na mbere na kwa ihinda riri, na niyo tugigitirie gukiona uria igwikorwo igikinyanira. Hau niho ngwamba gukuhundura mwena wa studio tagikona kiuria na handu-ini ha Inoro TV kuma thukuru-ini wa Dagoretti Nyakinyua gicigo-ini bunge gia Kureso ya Rugongo, kaunti ya Naikuru. Ni njetagwo Sam Njuguna.